Russia le Ukraine indona kalmeka Moscow chuan anram lak chin Ukraine ramchunga mi ta chu Russia rampung thranchung pakhata puan ani dona ni tin han report ani voin hi kumsang ni somni le panni me ni som le pakhat ania Rainbow Mizo channel clear tu zong zong te chibai ule voin chama dar som vela khan Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan Politico News Agency nena interview anaina Ukraine chuan Western ramfrang frangatangin ralthuam thranem tham tak mai kandong toa mase heng ralthuam Western ramfrang frangatranga kandon te hi alo thleng tlai lutuk thrinani atia tunaya rangzo khian Western ramfrang frangatranga ralthuam manga mintran puina hi ron thleng thaini se chuan nunna sangtam takchu kan chan him thaidonani atia Russia hian Ukraine minrun trantir lai khan Western ramfrang frangtanena ralthuam manga tranpuina hi kanmamo tak zetani ti kanau chuapuya khati lai khan Western ramfrang frangtale US nena tang hian anral thuam te hi lodong to ni lang chuan tuna Ukrainian nunna chan tam tak te hi an nunna kan hum him thai nge in karingani atia Dmytro Kuleba hian asoizel dan chuan kan thurwal pui kan partner Europe le United States of America te hian ralthuam manga mintran puina hi atira kan ngen lai khan rang takin chanlet na min pelawa heng kan thurwal pui Europe ramfrang tele United States tanena hian ralthuam chau hi tundin huna chuan kan mamolian barani tin voitam tak kanau chuapuya mase chu tianga kan mangang hawo chu chanin aum talawa huntam tak an khoral nuwa ralthuam te hi Russia nasataka kanram chung minnuai nuwa minron thon lut chawa chuwangin Ukraine mi puitam takten nunna an chan phani atia Ukraine mi puite hian nunna tam tak chan to maila tuna hian Western ramfrang frang kan thurwal puiram tele US kan tho puiram ta chuan tuna chuan an mani ralthuam ta chu kanram chunga anron thon lut towa hengte mang hian theitop chuin Russia laka kanram vekhim tur hian theitop kan chu me kani atibok Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba hian asoizel dan chuan ralthuam manga mintran puina tura hun poimo ber a turning point dik tak chu Germania Ramstein Airbase khan in mukhomna kannaya Kamitrum Khan US Defense Secretary Lloyd Austin le US Joint Chief General Mark Milley tenen Khan Soviet hunlaya ralthuam anlo siam chuato NATO member ten ankol ta chu Ukraine ramchunga thonlu ani thaina turin ruammanna chaktaka kalpui turin kangena mase khati hunlai khan NATO le US te chuan rem antilawa khati lai khan kanrotna kha pom ni se chuan Russian Sipai ten kanram minrunna hian nunnatam tak kan hum him thaidonani atia NATO member ram ta jinga hian Ukraine angthawa former Soviet ram hi anom nuala khang ram te khan Soviet ralthuam chu tam tak mai ankola chungta chu tuna hian luihlon tan mek ani towa tunlai thiamna manga siam ralthuam chi hrang alo chua tak zela wangin Soviet ralthuam te kha heng former Soviet ram NATO member a luto te hian luihlon turin anda meka khang zongjong te kha Ukraine sipai te tha ti chakna turatana US le NATO te chuan Ukraine ramchunga hian ronthon lu ani thainan konghonga inram siamna naipui tur hian kanlo ngen dai towa mase khati hunlai khan kangen na chu hnol ani wangin Ukraine chu ralthuam mangin mintran pui dulawa NATO le Western Tangrual Polte US te hi ralthuam manga Ukraine antran puina hian antlai lutuka wangin Ukrainian civil mitan nunnatam tak anchan pha kanram chunga chianarap thak tak mai athlen phata ni atibok Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba hian asoyang dauche hian Russia in Ukraine arun tirakhan Germany ramchung Ramstein Airbase meeting annai thu hi report kanron nei towa Kamitrum Khan Ukrainian hangen nale adil na tachu US hian anlo nol sakto ani hetilai hian Al Jazeera chuan voinchun darsom pakhat vela an report dan chuan Russia National Defense Control Center atangin an hroi tu pa chuan thuchu asiamani ti an reporta Ukraine sipai ta chuan civil mi ta chunga kut an thlaka Ukraine capital Kyiv khopuile a chevela khan Russian sipai te min bainalama khan
civil mi ta chu dim doina an nei lo wangin butcha khochunga civil mi nunna chan ho te pokha Ukraine Sipai ten Russian Sipai te Kiev region atanga min no chua min nor chua tuma nasataka missile nena min baya wangin khang mi puitam takte khan nunnan chan phajoka mase Russia min putlatani antia Russian media RIA news agency chuan han report danin Kiev khapuile ache vela Ukraine Sipai tenena kanin beina atop nuwa khan tuna hian Kharkiv region vela civilian te chuan Ukraine Sipai te bomle missile wangin nasatakin an tura voina bokhan Russian Sipai te le Ukraine Sipai te kanin beina Ukraine Sipai te chuan Kharkiv khopui chunga Ukraine civil mi motora antlan lai chu ankapa motor paluklai mai ankap chiani antia hetianga Ukraine Sipai ten civil mi te motor anka chetna hi Russia in arambung than chunga ngai story khole Novisoltov khoinkara te ani antia Russian Sipai hautulu Colonel General Mikhail Mizintsev chuan heng Ukraine Sipai te hian min beitum lo ang takin an motora hian flag var antara mase chuin bumna lian tak mai chu Ukraine Sipai te chuan ron kalpuin voile khata min bei thuta Russian Sipai te le Ukraine mi pui te chu thliar hranna an nei lo boka Kharkiv region chunga indona wang hian civilian te chuan nasatakin an tur towa heng civilian te torna wang hian Russia chuan poi hatilea Kharkiv region baka hian Kherson region apo Russian Sipai te chu Ukraine Sipai te hian natakin minnor mek boka Kherson region chunga belaya Krinitsa khua phai chuan Ukraine Sipai te hian civil mi te chen na in chu position laknan an manga heng civilian te hi Ukraine Sipai te hian in pherna tana an mana wangin Russian Sipai te chuan kan changlet mai lowa mase he khochunga Russian Sipai te chu mun tam taka be an ni zuizel ta ka wangin Russian Sipai te chuan chanlet na kan peta lo thei loin civil mi te chen na muna hian in dona a thleng ta ni atia hei wang hian he khua civil mi te chuan nunnan chan pha nem hlein kan hriani atibok mase Ukraine media te chuan an report danin Russia in hetianga Kharkiv region le Kherson khopui chunga kanchet na anga min puna zongjong hi Russian Sipai te chet na ania van boro ka tangin bom tam tak khopui chunga anron thlaka heng muna ta hian Russian Sipai te chu nortol zel an ni wangin poisak an nei lo jokani antia civil mi te in le bungrachia te civilian liamtur zongjong te hi Russian Sipai te bom lo thlaka wanga liamtur le chiate ania Russia chuan Black Sea military exercise anaya tang to khan thathum don mai Ukraine hanrun to nuwa po hian do thu lir an lapong chun jom zelani antibok Al Jazeera chuan hemi chungchang han report dan chuan Kharkiv region chunga regional governor chuan tukin jingma takmaya khan thu chua alo siam to Kharkiv khopui chunga hian Russian Sipai ten ruasura atop lei theilowang mai hian Russian Sipai te chuan bom thak chu antop san dulawa nasatakin Kharkiv khopui chunga hian boman thaka Kharkiv region chunga thingtlang khuwa mun frang te po Russian Sipai te hian bomle missile mangin wartak main air strike hi anron kalpuyani tin halopuang toni antibok Russia sawrkar le media te Ukraine sawrkar le media te hian inputon na annei deuh ranga khoinge dikjok ti hi hriat thiam ahar viawa international news agency te po hian anfin fia theilo thu an report hi atam hlebok ani ti chuan kaini tan po tunge dika diklo jok ti hi hriat thiam har satak ani tabok hetianga inputon na athlen mek lai hian Russian media RIA news agency chuan an report danin President Vladimir Putin an aram chung anga halo puanto Crimea President Vladimir Putin tana na thoktu representative chuan thu chua asiama Russia chuan Ukraine chimlam panga khua anlak le ramanlak to zongjong te anop na hnuaya anda theito chin ta chu Russia rampung thran chung anga ngain hanram chunga harin ludona Russian Sipai ten anlak to chin ta hi Russian region ani angin Moscow chuan Sipai ten anop zui thaina turin Moscow trangin Sipai thanem tham tak mai heng area sang hi op turin atir ludona ni atibok
Russian President Vladimir Putin tana representative na thokmek tu Crimea Georgy Muradov hian asoizel dan chuan Moscow nen hian helai region chungchanga hian inbiak pona kan nei rang thina Moscow nen inbiak pona kan nei baka hian Ukraine chimlam panga tuna Russian Sipai ten anop chin chungami mipuita nen hian inbiak pona kan nei rang boka heng mipuita hian kan hna an soi tamber chu Ukraine ram chunga an Sipai chikhat nadji zirtirna pamtu ta chuan kumret chung te meu mai nun ron na rak thak takle athak takin kan laka chetna an nei thina Russian Sipai te Ukraine ram chunga an ron luma zong khan chutiang shrom tak mai chu kan tur thina ni tin min shrilani atia chuwang chuan Ukraine chimlam panga hian mipuita nun na hum him ani thaina turle zalenna an nei thaina turin Russian Federation chuan Northern Ukraine hian Military Civilian Administration chu adin dona he administration Military Civilian Administration hi hon ani lai puangzar turin Russian TV channel ta chu tuna hian hanlo lut mek toni atia Northern Ukraine Russian Sipai ten anop chin le ramlak china hian sikul zongsunga po Russian textbook man ani dona chu Ukraine chimlam panga cheng mi puita hian andu dan ania zirna in an kalpui dan zongzong le anen kol dan ta chu Ukraine sawrkar chun lam chein hun tam tak akhoral saka zirna thra pek an ni lo wangin mi puita tan har sarna lian tak mai an siam bokani atia hei wang hian Military Civilian Administration hi din fel ani vele Ukraine chimlam panga Russian Sipai ten raman lak chin le anop na hnuaya anda to chin zongzonga hian zirna kalpui dan phungchu ti danglam vek ani donani atibok tin Muradov hian RIA News Agency hna hian asoizel dan chuan Ukraine chimlam panga Military Civilian Administration din ani huna hian Ukraine mipuita hian Ukraine poisa an mang to don lawa Russia chuan Russia poisa rubles chu tam tak mai haron thon lu dona chungta chu Ukraine chimlam pang region zongzonga an economy choice na turata na Russian Federation in Roman na asiamania Russian Sipai ten huaisan taka an beina le an ven him na zara heng Ukraine chimlam pang region chunga mipui cheng ta hian van nei na lian tak mai an tok don ta ni atibok Al Jazeera chuan an report danin Military Civilian Administration tia an soi hi an reporter Ukraine ram chunga omta chuan an soi danin Kherson region ate Crimea tele Zaporizhia region ate hian Russian Sipai ten an control china hian kalpui turin input saina an nei meka Russian Sipai te hian an ramlak chin hi chuasan le mai an tumlawa atira an soi dan chuan Donetsk People Republic tele Luhansk People Republic te an cherna mun region big hi ven hima hum him ani thaina turin Ukraine Sipai telaka veng him turin Russian Sipai te chu an lu tangin an soya mase Luhansk le Donetsk province baka hian Ukraine chimlam pang zongzonga an ramlak to chin chu oplan turin inbuat saina an kalpui meka Sipai po thonlu bel mek an nia heng mun ta hi Ukraine Sipai ten an chu sakle mai thailo turin Russian Sipai te chu an tam to in an in bun nglani antibok mase Interfax News Agency chuan han report danin hetianga thu chu alawam ta ka wang hian Kherson region chunga te Zaporizhia region ate Kharkiv region chunga te chuan khopui le thingtlang khuwa mun franga Ukraine mipui te chu indona kara pona chuakin protest annaya Russian President Vladimir Putin atana thok Crimea representative na thokmek tuin hethu asoi hi Ukraine mipui te du dan le ngai dan nilovin adu thu samthil au chua pui mai ani tin andu lozia lantirin protest an nei na sahle bok ane ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan bo sai thaite ania Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen tam takin kanin tongle theu donia